Bismillahirrahmanirrahim. Basmushun terikamuge heoniyama insanun naddevi man Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukur kurang. Basmushun terikamuge riti adata ummata das koddevi ma sahiba Muhammad sallallahu alaihi wasallama salawata salama barakallevungedi dua kurang. Mi salawata salamga ekaleg fanuge ituru alunna mituru sahabi shamil kurang. Insafa lobi kuravva insafari fandiyarum. Alugandike ves effada mi ubaratuga wahadakura emmeha bæverin. Adi dura gatun aluganduge adwasavumunda emmeha befulum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade sanskrite kiyunu bahakun ufedifawa aluganmenge divehi bahaki aluganmenge madari bas. Mi aluganmen mi divehi rajyega ekani wahakadakka bahe. Ade mi bahaki aluganmen emmemves kuriyaruwam masakke kuranjehe bahe. Ade mi adu aluganu insaf kurang hama jihifawa mauluwaki divehi bas kuriyarumuga aluganmen dariwarunge dauru. Ade aluganmenna kita kureveni mi divehi bas kuriyaruwan. Aluganmenna kureveni ekkamaki gina ginang aluganmen mi divehi bahum wahakadakkam vinunto. Ade mi divehi bahun gina ginang wahakadakkan ehem mihunna ves baruelene mi bahuge hamataka gawaitaka usul takuge matin wahakadakka ulevene. Adi mige iturun munifuhi filuwaluman aluganmenna divehi dramata belene. Adi mige iturun divehi wahakatakkiya banditaka ravarta hada ulevene. Mi aluganmen darivaruna kureven huri kantan igeto. Mi aluganmen divehi bas kuriyaruwan kuravene kanta. Ade aluganmenge ahunnai uhtun aluganmenge gatimage mihun aluganmenge ekwerin mikama helon terikuram vinunto ekwerin gatu miwahakata dakka ulem vinunto bahuge hamataka gawaiduge wahakata dakka ulem vinunto emihunna kushekkiumun aluganmen ekur rangaluko emihunna mi bahuge riitikama mustendikan angaden vinunto ade shakke vesne gotuga aluganmenge mi divehi bahaki vara ves mustandi ada biyate libifawa bahe mi aluganmen fahuruveri wanjehe kame ade mi fahuru aluganmenge ehem mi aluganmenge gatimage mihunna sha rattehina for koddumnumun aluganmenge divehi bas kuriyeru weneye ade aluganmenge bahuge hamataka gawahitakaka usul taken ove mintakaka intaken ove ade mi usul tan aluganmen daskuram vinunto adi amali gotun mikanta dakkam vinunto ade miharuves mudarrisaku imtihanu pepare maaku kurawagutu fenigen dani bahuge ki kutta namaves mi kutta fenigenne nudanenge to aluganmen mi divehi bahuge gawaida hamataka bolan banamaka mi gawaiduta dasko kiyawa ulenamaka vima alugan dannawani divehi bas kuriyarumuga dariwarunge dauru waravves muhimme aluganmenna eta kame mi divehi bas kuriyaruwan kureveneye ade mige terega gina divehi bahum wahaka dekkum mioti ehem mihun mikama helon terikuram vi bahuge hamataka gawaidutaka bolamba mitakati aluganmen daskuram vi ade bas mastuni nukuram vi ade alugan nimmalum ves dannawani aluganmen mi divehi bas rakkateriko damahattam masaka kurama hingashe aluganduge duaki adi ede edumaki ves divehi kandumas fume uleha hindakuga divehi mibima divehi rukuge hiyalibeha hindakuga divehi javva dirimihen ne valeveha hindakuga divehi bas du kornula bas diruamato ufaluga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.